Алган дыйканчылыгын көп болобу, аз болобу, анын зекетini, өшүрүнү, садакасын чыгарып берип тур. Өзүңө милдет ошол. Себеп ошол берилинген садакада инсанга бериле турган 10 сыпат бар, 10 жакшылык бар. Алардын биринчиси анна фиха татхиран лилма. Az ayttık, эгерде сизге зекет важип, же болбосо ушундай бир дыйканчылык милдет, дыйканчылык кылып, дыйканчылыгыңыздан бир түшүм алдыңыз. Ошол нерселерди алгандан кийин эгер дыйканчылыктан 10дон бирини, зекет акчабыздан 40тан бирини бербей турган болсок, кедейдин акысын жеп коебуз, малыбызды арам аралашып калат. Бул жерде бул хадисте да айтып атат, эгер инсан ошол малынын зекетини бере турган болсо, ошол дыйканчылыгын үшүрүн чыгара турган болсо, ошол дыйканчылыгынын садакасында үшүрүндө инсандын малынын тазалоо бар. Малыны, өзүнүн тапкан малыны өзү адалдап жейиш бар деген сөз. Васани, экинчиси, анна фиха татхирул бадан минал зунуб, кама кала Аллах субханаху ва та'ала, худу мин амвалихим садака, тутаххирухум ва тузаккихим биха. Жанадагы экинчи жакшылык инсан бериле турган зекеттерине, бериле турган садакаларына, ошол нерсенин садаканы чыгаргандык эсебинен инсанга бериле турган жакшылыктардын экинчиси, инсан ошол садаканы, зекетти берүү менен күнөөлөрдөн тазаланат дейт. Себеп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, силер малыңардын зекетини, садакасын бергиле, ошону менен өзүңөрдүн күнөөлөрүңөр тазаланат деди. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Tavba suresi 1-3. ayetler. Andan ki وَالثَّالِثُ أَنَّ فِيهَا دَفْعُ الْبَلَاءِ وَالْأَمْرَارِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem دَعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. Üçüncü insanga berile turgan jakşılık, insan eğer oşol zeketini, sadakasını bere turgan bolsa, oşol nersede insanga kele turgan baleylerdi, insanga kele turgan oğrulardı getirip durat deydi sadaka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkan siyaptı, "Da'u mardakum bis sadaka", oğurlularınardı sadaka menen emne kılgıla? Sakayt kıla, sadaka menen darılarla dedi Peygamber aleyhisselam. İnsanga bir oğru kele turgan bolsa, je bir bale kele turgan bolsa, bale, oşol baleni dagın, oşol oğrunu dagın tosup turucu bizdin çıkarıp atkan sadakalarımız eken. Ve أن فيها إدخال السرور على المساكين وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. Alemin dördüncü nesi? Dördüncü jakşılık, oşol berilingen sadakada, berilingen zeketinizde, berilingen üşününüzde beçaralardın, cetim cesillerдің yüzüne kuvanış bağıştır var. Alardın yüzüne cılmayı cübürü. Siz menen biz İnşallah uşul aksakallarımızın duası menen uşunday bir kenen, uşunday bir bereşen, uşunday bir molçuluk, tokçuluk zamanda yaşavatabız. Bir jokçuluk degen nerseni körбей turgan zamanda yaşavatabız. Birok aldın aksakallarımız körüp turgan azırkı uçurda oşunday bir kiçine bir akçaga, kiçine bir nanga muhtaç bolgun, oşunday bir zamanda dagın muhtaç bolgun beçaralarımız var. Şunday bir kiçine bugünkü ertenki jaşoom qanday ötөт экен деген бейбечаралар бар. Эгер ошол садакабызды, ошол зекетибизди бере турган болсок, ошол бейбечаралардын жүзүнө кубаныч багыштоо бар. Албетте, амалдардын жакшысы мусулмандардын жүзүнө кубаныч багыштоо. Ошон үчүн бул дагы зекетке берилүүчү жакшылыктардын бирөөсү. Андан кийин والخامس أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق كما قال الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Beşinci nersedir? Eğer insan sadaka bile turgan bolsa, insan oşol zeketini bile turgan bolsa, malına bereke girettir. Rızkısına bereke girettir. Akça tavvatavuz, birok kayaka ketip atkanı özümüzge belgisiz bolup kalkat ketip uçurdaçı. Jetpey kalıp atabız. Kançalagan milyonerler dagın dile üçün. Başı menen jeri kazıp üşüntüp işte pıtırap жүрүшөт да. Неге? Ошо бешараларга ham жетпей атат. Mal dünya жетпей. Bizim чоң атабыздын bir sözü var эле. İnsanга эгер асмандан bir кап алтын түшө турган болсо, Кудай экинчи кабын ham берсең дейт депчи.
Адам баласы hiç kaçan akçaga toyboydu. Adam balasının kursağını bir gana toprak toyguzat. Emi insan oşol zeketini çıkarıp, malının sadakasını çıkarıp dura turgan bolsa, emne oşol az malı olsa dagın, az dünyası olsa dagın, oşol dünyasında bereke gelet dedi. Sebep Huday Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan eken: "Ve ma enfaqtum min şey'in fehuve yuhlifuhu." Saba suresi 39. ayet. Bu jerde aytkan, sizler emneni nafaka kılsalar, emneni jumşay turgan bolsalar, emne sadaka bere turgan bolsalar, Allah Taala sözsüz anın ordunu toldurak berdi. Huday Taala bergen sadakanızın hiç kaçan ordunu kımtık menen kaldırıp koyboy. Oşonu kemitip koyboy. Balkim anı özünüz bilbegen taraftan eselep köydürüp beret inşallah. Ve ammel hamsullati fil ahir. Bu demi insan sadaka bere turgan bolsa, aga berile turgan 10 jakşılık dedik. Anın 5'ü dünyada, 5'ü ahirette dedik. Anın dünyadaki azı 5 bir jakşılığını ayttık. Emi insan sadakasını bere turgan bolsa, aga berile turgan ahiretteki 5 jakşılıkты aytalım. Avvaluha an takuna sadaka zillan li sahibiha min fi şiddetil hak. Oşol bergen sadakası, bergen ihsanı kıyamatın ıssırında, kıyamatta mahşar maydanında biliriz. Ar bir insanga kun, uşunday bir jakın aralıkka kelip turat, uşunday bir kebir insanlar künöөлөрүнө jaraşa kızlaşıgına çeyin, kebirleri tizesine çeyin, kebirleri kindigine çeyin, kebirleri moyununa çeyin, teriге batıp turat. Özünün terinin şunday bir kömülüp, oşol terisi kaynap turat. Şunday bir kaynagan suda azaptalıp turat, mahşar maydanın özünde. Emi insan sadakasını bile turgan bolsa, oşol zeketini bile turgan bolsa, oşol kıyamatta, oşol mahşar maydanına varganda, siz menen bizdin başımızga, oşol kündün kölökö bolup turat bergen sadakabız. وَالثَّانِي أَنَّ فِيهَا خِفَّةُ الْحِسَابِ. İkinci nerse, ahirette berile turgan 5 nersenin ikincisi, oşol sadakabızdı bile turgan bolsa, bizdin mal dünyamızdın kıyamatga varganda esep kısabını berүү жеңил болот. وَالثَّالِثُ أَنَّهَا تَدْخُلُ الْمِيزَانِ. Üçüncü nerse, oşol berip atkan sadakabız kıyamatta adilettүүлүк tarazasına varganımızda soğuk amallarımız menen günü amallarımız tarazaga koyulungan uçurda soğuk amallarımız köp bolgan bolsa al insan kutulat inşallah. Eğer nauzu billah günü amalları köp bolgan bolsa nauzu billah Kuday saklasın. Emi insan sadakasını, ihsanını, zeketini çıkaratılgan bolsa oşol kıyamattagı adilettүүлүк tarazasında dagı anın jakşılık amallarını basıp duran tarazaga oğul basıp duran. وَالرَّابِعُ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ. Alemi dördüncüsü, erte kıyamatta bilemiz, tozok otunun üstüne tartılıngan, kılıçtan miyizdi, kıldan içki olgun sırat degen köprü var. Oşol köprü, şunday bir köprü, aldığında cahannam, tozok ot alolunu turat. Kim oşol köprüden esen aman ötüp getse, al beyişke girip gidet. Kim oşol köprüden naudu billah öt albay kalsa, naudu billah Kuday saklasın, al aslındağı alolungun cahannamga düşet. Emi insan zeketini, insan sadakasını bele turgan bolsa, oşol sırat köprüsünden ötüp atkanda dagın, oşol sadakası jarчы olup, jardamчы olup, sırat köprüsünden esen aman ötkөнгө jardamчы olur oşol sadakası. Vel hamisu ziyadatu darajat fil cennet. Alemi 5. insanga berile turgan jakşılıklar, al kıyamatta anın darajası şunda bir büyük darajalarga kötörülüp turat dedi. Bu 5. jakşılık eken ahirette bölünmüş.